When you cry, friend me Dr. Blessed Foster, 21st Clinic, the Siasa expert, any of us said, Mede, who kaya de bro, me de biano, na ye de ho repeat at the bro Sundays. Yeah, kwesi ada nwumre no so 7 p.m. bia Sundays no ye de repeat at the bro baby a bia no enche bia no mekọ madam akosua ho na what the health news of the week no at the abre na we health news of the week no minim bro nya mu no de minim se still na pomuden kase bo ho no ma boni bia ni ho no ma ye behwe ne ye de abro na ansa na beto aso no yenya police extractive wa me se a yepese Sopmpa 93.1 na omo hye so na afei yetime boa na sai nipa we sei no yetime na mwa we ye Kumase ana Collins amankwa wadi mfie eduanai miensa 43 years wote nyanchina ni ase ewo Kumase ha just phone numbers me nim 7 betu dwo ni nyina ne se efiri anopa ya OPS obebe fie no up to date no anya de se watimi aba endra no manopa 720 ofiri fie no ntimi emba fie ya ne nuanom nyina ye de ombe bia se ne nsa omusa beka no so no omuntimi enye den ensanka no na ehwa edin a dodo na no ede frɛ no eye EBU ana EVU ya oye nipa tuntum EVU okay EVU oye nipa tuntum ya oye be 4 feet tall oka asantika say ya ene brofo na ofrifia sabi nyina no ofrifie no ohye eye ohye atare white ana sorry trousers white ana blue and red top so esro no ye blue and red ana wodi frifia sabi e ofrifie nyina no ontimi ema medu fie nti omde akodan police for no omde nkaibo na base yemwa na obi biara woti a wohu nipa bi otesa ya ni mfie ekwa anim saa ya kire se de yedi kan kire no o ma police for ana Sopmpa for ye saka sa nipa na ebeboa pa ma ebusuafo no etimi ehu Sopmpa 93.1 efia oh adan kra na mebo akosua okay because of say wo akosua ejewa kode wo ha ana wo ye efia ejewa the same kode hanti na amana basa nya se bia minim obi asronko a ye frɛ na efia akosua madaroma se boni bia ma wakwam pacho nyame adom ti bia ye boko okay eye pass bia ye boko na 31st night you find offer pacho aya na edwuma mienu na obi bewo ida so bewo nyame fie ana so bewo bonsam fie me de meko nyame fie okay asore be na okoso mo meko Emmanuel Pentecostal okay oh fine awo kronom enti en na nwumre obi e wo hwehwe wo tie Sopmpa 93.1 kronom Emmanuel Pentecostal obi hu pacho so wa hu dia na se wa ma asore no beko pa beko ati ase na watwi mu nyina no kasebo a won saka wa pomden kwan so no fama ye na yenko doc meda wasipa awo akwanya ya odi amami mefa akwanya isu na ma yetiefo ne ahwefo nyina afisha pa apomden kase mere ena edu isi na watwi mu nsempi na etwagu na so mebo ne tofa e de ametiefo ne ahwefo na nsem abeti no kase mu bi enie Honorable Kwaku Ajimaimenu e de afidie wanwaso bi akwa akopiem e wo Rich Hospital e won Krankumpuni mantem sanso so na ye maami bi a ochro nwoma e ba pomudin nwoma de a wacho bebre na wasaja wo sahodo ono so e de aba betudwa se wayen hwehwemu wahu se cardiac arrest se echi ma omutai ne omuti didi mpa che mema sanso so na nsemfufuro mu nsuso no Ministry of Health Omalanche omuted annual National Nursing and Midwifery Leaders and Managers Conference na nsem bebre etwagu wase ewe busia we ene kasia apomudi kasia mde ba besom wawie yi ewo Sopmpa 93.1 FM ena afi Sopmpa 93.1 mi amaje bre aje peni every sadia ma wo midin afia eje wakode afi kasia ni nchechi mu ankasa eni the Ministry of Health omone Nursing and Midwifery Council are organize omuted annual national conference ewo Kumase na ehonom no ena osiefo abede kira ohwe apomudin so onaboti na gift na ile mensa
or they atudja SNS ne midwives a omo age pene se omo beboa ama ayarehye akoso e wo man mu omo be yiro mo ho aye adwuma ne ye pa na afi no abefo enwuma hodo a etimi boa ma ayaresa ekoso no omo betimi asua ne ye se na be ye be ma apomudin ho nsem akoso toten e wo man mu na enu achi kra no e na ode afutusem ekoma midwives ene nurses ene omo ye physician ye dispensers obi a oye health worker bia ode afutusem akwa amomu se se be oyafo bi e ba yaresa bia wo se oba beja yaresha yen hye kwan ye befa so ene o makasa mpempi no wo se eye o mota nya complaints ahodo bebre o maso ye se doctors nurses ena midwives sometimes go on mo menum kasa enheda enhye nkran kra se be oyafo bi ba wo so ba beja yaresha kwan o mofa so ne nipa ne kasa no na enhye nkran enti no mo nsua kwan o befa so ene oyafo akasa so oyafo ba ayaresa bia wo so ba beja yaresha if say so obi ya enyem na so oba honom na se kwan abefa so ne nipa na kasa e bia betia tia no ne se na besia ye wani e bia obi sa wasem a obetu kan se obetu asem a enye e dia manipa no se e bia honom krampo na emwa ma e bia honom a ade a nipa na ehia na se de eye no ontimi krampo embe hono akacho because of say wanim ente enti no mo hwe yie no mo kwan ya obefa so ene oyafo obeba ya sabia honom akasa na enu achi kra no na ode ya konsem ekoma midwives nurses a covid-19 kodi ewuo no begina enwe ya fi 2020 no omofa asoto nananom se do ode ya konsem akwa ama omo ne omabusuafo sanso ena ya maame a ochro apomuden enwoma hodo ye Eileen Bailey ono so de aba betu dwa se cardiac arrest yade a etai echimma omo enye omuti didi mpa che mema enti wo se nipa bia ho no ma yese o ma wapomuden nsem hia fi se cardiac arrest se echekere wa ema wuntimi nhome etua nhome nyina wuti anye ya obetimi atwa nananom onse do enti wo se wo honom na se obota ya o ya embuani nguso wo se wo ko hospital ma doctor hwehwemu ehwede hawo wo se wo honom so na nhome atua se wo nhome a obre wuntimi nhome yi a eno so emuani nguso se bia nheda nya de bia ehu bia gidigidi because yade a ehu a eno ye signs and symptoms e che se obetimi anya cardiac arrest ena afi so wo honom na wabre wa wonya bibia bia kire so bia so wabre oje ho enje nhunam ye obasabasa wo de chiw sa because hu feel hu sisi hu so a wo se wo call hospital ena afi so wo ha utimi fenti abra hwe nya oni etwi nso gu so a eno so no wo se wo call hospital when so tabru so a wo se eno so eye nsunsuanso e che se obetimi anya cardiac arrest ena afi so no se yenta nye hwehwemu e wo ye mojam wo ho no mai se utimi ko check moja ye blood test ahodo eno so beboa na wo se yenta tretene ya apom ye ma apom tene so enhu hia ye fi se wo se ne hwehwemu o ye ne che se cardiac arrest se ye wa acha ye don hwiridu e de kwa adu no obetimi ato nanano e wo se do enti no ye ma ya pomudin ho ensem enhia yen so ena nsem fufuro mu so na onabu kwakwaje my manu eyo osuafo o hwe ya pomudin so ode afidie nwanwaso bi akwa akopiem e wo Rich Hospital e won krapopo ne mantem na se afidie e ya afidie a etimi boa e de opre han emofra ye be wo omontafo na omubom etimi e de opre han de separate wo mu eno e ya sema e de pa na bra osuafo o hwe ya pomudin so e onabo kwakwaje my menu e de anije kasa e no si wei fidie nwanwaso we be boa ama ye maame no ma na se awofu asebe omoma awasa ohawi mu epepi ne bi wono masika semti no oni sika ode ebe cha take it e de akọ obi man so akọ operation ba na operation wose saa afidie nwanwaso ye aba be piem e wo Rich Hospital a eye surgical theater no ebe boa etimi agemofra pi na nkasa omo saa tibia we mu ama owuo ene ohaw ni nyina eto echa abusua aha enam dia pomuden kase no esi medin afia agi wakode medam nyina asema moniti ni hwa enyado last week na wo ha ana ye rap battle instead of senka ye ba be ka pomuden ho sem ne ameka pacho ye kan pomuden ho kan apomuden ho news ba me de ma anya apomuden program last week no pacho ye tonsa enya sana net ye oh mensre say no credit pacho ye sounds online so pacho be na de enya ne sa etimi fa 21st crank time no me tonsa sa amane ye pacho ntina je say
Yes. Go for so what time po minim say na e besa to aso. Oh, you better aso, you better nyoma. Nemo you ma 1 hour nesi. Esi a na de aka no. Na police for no extract na mo try ni nyame ni rekwani de bi kan ni na over the bar mu fan cheme be say na asem na anxiety e we na nyama adwuma nti no na ayese me so na abeto me nti o se meka de tie ne say Andra nopa ena one Collins amankwa ene ne nua edu amankwa ekọ esu yabu police station ekọ de koto a police for anim say omufie wura enua bema epie frifie anopa 7:30 mu hono ma ebesi sabri no onya maye na de wapie na wayera na nkasa no ni din edi kwaku poku ya dodo na no mrane omode frɛ no eni ivayu ya ni mfie na nkasa no eye mfie aduonum mienu eni akireke sɛ 52 years and above na opie no na said the otienza na otie we ni patuntum na anu odi pie na osan ye be se 4 feet na se 4 feet no 4 feet me de kire me ni nso obi ana me de kire wo TV so de be anka wo be hu ni patenten na we nipa bia wo tie kakra omo se Sopmpa na ya komia ena uko news room so a no be chen akosua age wa akode kakra aha na yekọ omo yi movies no so a obeyete say wa yosi 1.5 bisa aha na bia yekọ politics dey mean ko wadaroma but intimi ko politics and to the enfan so ha na opie no na o hye sneakers na sneakers ne den shorts ana sneakers ye den because ana police for natural okay na black and white ana wa shirt first blue and red shirt ana wa share ya with the PA bisi sabri na wo PA ni besi nde no ye nyante ne nka ya hwehwe na police for ya aso ne omo sabe komu sentiment wo shi obi na wo ye be 4 feet tall ne wo se ye friend no kwaku poku 52 years so ono wo ni patuntum a na wo hwe na ye nhye da hu ba bia wo firi ni ade bia na wo na ben Sopmpa f mana se police for na emom no obetimi afre eye omo de asemi koda police for no omo number direct na watimi ayeden ato omo ngra se wo hu mu nipa no ana wo hu obi a usu se eye ni nipa no watimi abefa na kofie 0243 76 78 18 0243 76 78 18 0243 76 78 18 entino openyi kwaku poku se wanso wutie a 52 years there menye sure se obetimi achewa esiesa se wanso na bia bronya no pese odu husi kakra nso a ene na bronya na esiaro no ti obetimi aye na wakofie ne hwehwe ofie den abusuafo afi we din komo bebre efa ya pomde ho edin komo bebre wo Sopmpa FM na radio station abdi kan de omude tu dwa nyina na eboa ye ema ye de message nyina no ekọ ewiye kama na enim se nyoma bebre ne yesua ye kan bibi efa ho se me kai se ye sha ase wo Sopmpa ha no de de sha ase no eye enyoma bi a ye friends say misconceptions amemko twi for the China omo nkyere me misconception ye de betwi man no na che sen anya kosi age wa na ye twi na wo kan twi news nti misconceptions chese say wo twi no se na be ya ma me mu nyina betimate ase okay nti woni mu ti enyoma bi a enyoma bi a de a hye trim se etesa so entesa aha ai te se wonnam ekwan so ekwan ya da so pa ekwan ya ya da so pa na awi abo bo se wo akiri na wo hwe ani ma bo se nsuo bi ta hodom sa awi na to so obedu ho no na entesa aha nti sa nipa mu nso ye wonyoma bi ho apomdin mu a ye de a hye trim se etesa ani ebe kirechirem say sa asem we no 21st aka ho asem ache na still na no say ye nyina ye kwa ye ba nya nipa nyina na ye hye omo te ye nsem aye ka no nti no na ya ba Sopmpa na wo say etimi ekirechirem biu na omo nte ye no omo etimi aba beti na ebi a ye din ye kan ye ne say so obi ka kire wo say o mensesa ama ebi a wa ye family plan na o mensesa ama na o mensesa no amenti be ba moja na aboa no ama ye fibroid ama na be ye fibroid nipa no o twa wo ntro eye nkontompo na nipa no wonte ni mpadu ase enti na wonte se ne ayare sakura esitie enti nka won onim ne sa ango nka ne sa esan se
emoja or say augment ye bontoa I no be man aye dia man be fibroid na nkasa number 1 enye moja na form fibroid ye nam te say de wakoto na ntwinam na hu nam no ana say te say de wu twitwa onsamore a nam no ho na wutimi twa na moja ya na say why fita no eye muscles fibroid na ye muscles muscles e free he eye awode na eda wo yefunum no ne nam no bi na enyini aboroso ye nipadua na enyini ekoba say de ehu si triwi kwa na yakoyi ehu si abodwo say ba na yi saa na ye more so koba yi saa so na ye skin no ene ye honam na ye hu se enyini me hwene se enyini pa but wa hwa hu obia ba bia enyini na ye friend say cells no enyini ana ewu na fofora ba nti eye recycle sa like ewunyane de bia nti so besu hu de me kan na obegye dia de obeye say besu bubu nsamore a onsan nam no ano no fa blade ni twa kakra bo se tokuru abeda ho eno kwa times ana mu jamba ye fita bi sa na se wona mu on we nkwa kwa fom dank we nke simple okwa fom na nkasa wo abe yi ni wo wa uso ba na wuyi a utwitwa na no twitwa nam no totwene sa mu jamba because wunya nto ba bi antini wo aha uso tokuru abeda ho se we obi a udidi ye na oni padua na ya adwuma ya 28 days pepepe be fele 24 weeks pepepe 28 days baby otwitwa na tokuro beda ho a wuyi nkase no ho nyina be fele na asenwanwa ne se efele du baby a wo se efele na ye mana entoa so nyini emro sa bio nanso fibroid ne de honam na enyini du baby a na inside na na asa no na na asa bia ne nchen baby ho de enyini ana aboro so a chen se de wo sanka de bi ewu a na nka ekọ na eba na ewu eba no ene na aboro so nti ye overgrowth of cells nti adane me ka se obetie mie na wonye ma no nsi bone a na woni me be ya adwen a nchechire wo eche se fibroid na ni suban ya akoye te se de cancer ancestral titie no because cancer so overgrowth of cells men cancer fibroid de cancer but se de cancer ancestral titie no nti na me ka ne sa nti no awode animu no anasa awode ne nchen ana awode na no no eno eho na benyini ana aboro so na ekoboro so a ayete say fibroid as overgrowth of cells the muscles na bia nti say yi awode sorry yi fibroid to ha na yetwam aye nam enye moja ti so bi ka che say o ma fibroid odu na wo no fibroid odu no emoja etu nti wo hu say o fibroid na nane a wa how na enye sa na tie watwa wo ntropo pa fibroid kwa fa so yen say duro bi kwa na nipa ma na ebekwa fibroid na shrinke ye kasa de shrinke a mesa akwa akosua ho enem no na ye recap no ye kasa bibi shrinke no say ye de batwi ma sen no shrink o be sa ko media school ni bio ye kasa bibi shrinke ya je say ehi sign free ne kese ye ketwa ye ni aye wa asimfosu ni ade no ho no ene takrade ne western region central ho no ye obo bi friends a mine ball ye de pala ade bi ai te say aman ha ena ye ball no aha bibi nya medua mpacho pala sa ne frɛ no mi frifosu nti ma menka masem mate enti sa aman ball no ye wo ma me toma na wo kodi agro na wonnim na wrefi na ogya to awiem wo be kɔ no wa hwɛ a wo besu ebɛfo aye ketekete enti sa na fibroid no obi ma waduro mpo na sɛ ekɔ a ebe shrink sa akosi sɛ bɛden ebe san so ne tenti tie nyina ne sɛ enye emoja a obi akwa fibroid na say moja bi a menstrual disorders for a reason bi abenti no na ebe boa no amana ye fibroid da nti mem obi anka no radio so ma no ento asum sa na ze kura maka ne se obi enu obeka bio because ahase no be say epum ho na ye san chechire no ha no menti no kumase bio nti wo obi na wo de bi so ne friend saying patem ba bia asompa nu ho no obi da so ka no mabona mane se se nipa na anti nipa dua sa won tena aha na yare sase enti osu hu se fibroid no sei na ekoswa de ba na nye moja asem eno ye ade baako ena afesu no ye kan bibi fa eye sugar bebre ewo misconception se emu wotirimpo bi a enye sa na tie se so we sichire yare a ondi nwoma a ede no kre we sichire yare a se wodi nwoma a esichire wo mu saa mom na tie na moment say nwoma ede because ewo ede a mango te say mango a mizo omde ye mizo ede pa especially foreign mango no salo no unze ede pa ha ena kwadu enso ede pa
kwadu kra me omanfo a me mahwe ommo diabetes na na me ta recommend say odi koko ana say odi nyoma bia odi obehia so de chire beguma onto kwadu especially foreign one no 10 no na ode onfa enu mom no emfa sweetin ana so onfa ento ne koko na ana se ne tin me ma na yede na wadi abra wonyu sugar enwoma anyankopon aye a ede naturally no ade bia anyankopon aye ya ede naturally bia no aye plant source a hu ne se tise si chire bia no ekwo nipadua mu a nipadua ne ntimi emma ho kwan emma ne wura moja nim enti emfa sunsuanso biara saa se de bampo a ye kakra bi ena ede ba nipadua because ye process ye nipadua de ade ekwo nipadua ne mu bia se ne yankopon ye nipadua no wontimi mfa bode na okekawe ana bayere na okekawe ayi so process obesense ya de asija so anu process ba kron na ben wi awasa de wosen ayam na wamena koyem enti ade bia ye fresh a unya mfa bibia te se dane no kwan bi so no te se bia be fa machine mu ana se be koja so no nipadua hu ne se ye wro e ba ne sa entimi wura moja nim direct enti de meka go se meka kosia ne se kwadu amango ede bi kura na ede ye natural plant source ye natural ye plant source ye natural ye plant source abrobe good ti plant source tim ko bo ade bia ha ena afei asan woni masan ai kumaze for no ye friend asan eno no wo de ba ko tu anum ade kokko bi piece bi sa wo de ba ko atu anum na ugosi otamfo papa na afu mu a anka emre obedi ni nyina wonte se yede Sopmpa 93.1 ba jo se ane na owie ti ba jo nya ato am srew wonte na gura se da me enka ya se enye suna ato anye de na o se ba jo na me se ane na owie na adani chewing gum esuna no soso esuna no eno ye ada so se alasa aha na je se Sopmpa ne ei uni masa etiefo wa uni masa ne frɛ me wa uni masa no we mpanyifo nkwa na be frɛ nkwankwa ni nyina obi enu a omna samwanim sofo nim uni masa na ata no kwada medua bi wo ei ye frɛ sɛ annex dome heavy du ho omuku no kodua flowers sɛ no na enye fɛ na de sine city ero enti asa ya de de beton wudi a enko ni pedu enfa high sugar bi amba. It doesn't spike up your friends and sugar level in any way bia enuti nyoma bia de bia plant source no wo asichire yare a wokra na ose wudi na ujai de ya dan because nyoma bi won ma obey wadwen se obi afre okay ma me fa de bia no de masa no na on kire ye obenyi hello yes sir good afternoon afternoon sir but Dr. Fabio de Mafa ai mabunu ni tie o mu ni masa na me pese wo kire na aha me ba good afternoon sir me ba so pomoko yankopon adom me ba so me do poku be ka African Kentampo okay asana te say if I say before say can say baby ne di kan ni sa bleko pepepe ye timi di kan sa anka aha be na sa de bia be kan say nye de so say da opese eye de na wudi pepepe ba jo di be bia gaza free mo bia ne kwaku jeje aka 5G aka mizo masa obe da masa yenye nu ho mami nya me health program asano aha ye didi anka ebre kokko yes because adie bi ade beto onum bia no ebe ye de ai udi abra uni se obe we won ta ka ho me ka me kire ba jodi me bia gaza free last caller efere bo achi dankwa okay asa na you know so one have got say flower but in kokko pepepe dia na wonu ma ye de yes after that no di koko anasa de enye da ubedi yes enu krepa ena metima ka say etese meswa ana meboa meswa yeah that kese no ha say meswa kese no meswa kese last call ambaje odi me bia gaza free Hello. Pastor, good afternoon. Afternoon. Me
Aye. Fiase. Oh, I have my son be why. That when I be quick grass and anka wa bre bibi. E bi ni ho. Omo kunu nyina because omo ambia. Na wonim say abayo wote e wonim emeswa na mekan so wonim meswa. Mesi asa ate say emeswa wonim meswa. Because one class, and no function. Ntina omo ko ja ye ntentem no. Me da so pa. Etiefo nti asano e yade bi a e wo mesi medua bi. Me koto seedlings no wo sanwam. Na mbedua wo annex wo dome annex na be yanka metimi so muku no. Ba na omadua flowers. Flowers no se mfa nya hwe. Enti no udi asan ka wo diabetes anka wonya asan bi se ya. Na nka wodi ukoko nom na sa nyoma na yese esikyire no tonkwanta na wapai na esikyire no kura de ana awerho ne se obi ka se mimi ni esikyire excuse me but ye wonwoma bi ho no ma esikyire wo mu a esie wo ye wonwoma bi ho no ma esikyire wo mu a esie wo bi ti se drinks e bi ti se biscuit ahodo e bi ti se kan be kan de me kan e obi company din nti wo so ade na ye bibia nso ni hodo mo ma metima abo ade no koko se onse koko enyo no enti se yam koko na ye pada ne yamfa bibi kakra ntuma o de yetin a enye deda koko enyo papa koko enyo nti se wudi koko ade bia se wo de yetin na se wo si wan fa si kira ntum kura ye da ka hu se si kira wo dada sa ran pese me kira wo an eno ano no enti esi kire no ho asem so no nti obi wo da bi se odi kwadu odi amango odi saa nyoma na ye plant source na ye nyina na aboa because nipa de se wote ho no wani fruit a ubenya weak immune system nti esikyire yare ni nkum be yare ahodo bebre ho ma e ba be kum because of say boost immune system with fruit nti na no so ho asem no Pacho amaman pacho busam question Pacho we de na see me busa question busa no mama a friend Lisa okay no reception okay ose me bisa say wonya o menses na udi sugar bibra e betimi am wenya cramps ana cramps okay de nim ne say sugar no say wudi e man bo mudi a emomo enya flow no more nti obi wono ma wo ni flow no kra moja ne meye pe no ahada kodi normal sugar be won say nam say normal sugar no chemicals nti no ko ni pedime ko yete say duro na akwa akoma o menstrual we o menses na ba more nanso ukodi asan ana ukodi mango ana say kwadu na ede na enti ma o menses na eden emba dodo te say de nka wudi sugar na because sugar no chemical no we ni eden ebu ani padua no say what you say anti cramps de menim hu nim de bia say sugar timi ma wonya cramps so wa we steady ni padua na hu say o menses ba na wudi nyoma eda te say chocolate no mo ne biscuit no mo ne pastries ne sa nyoma ne bi kura de cake na mo na de bi say mo na amototo boa ono maka itimi twa ebi so a ma wonya cramps pa waya ti sa asem na no kura o pachan okay maka yo say anya no kura bia na sese mo kan radio so say the other doctor obi bi jana say wo yes sex baby e boa o prostate ya oyi ano say oyi ano na mka say ensem ko nyina na yede wo kan say Roma father be den ana de mfie ko anim sisi ono so be den because be so body prostate mo ban it say ye de moko ye nwoma bi sa akura na ye nka pacho that's it afei ye be kan amaman oh 3.1 amafu eyi omu sisi mama ya che so sa amaman ni omu sisi school fees na be mate say amama free sisi ma be ma be ye yi ntino 3 months improve 2 weeks bia I use wanya match amama na eti uyefuru mu amama na eti uyefuru mu oh se na be ya anopa onya ni di ye no ekom sha se de wa bo se ade na yam nkase ya omene a aya impie waja na mu no udi a aduane a moba bi ewo mu aboa bi wa fence enra mi wiko bibi neti na ebi dem mi hu anse mamene hydrochloric acid wo mi yefunu mu ntina ebe den ebe yam no so hu nti za hydrochloric acid na no den ade bi abemene a den bi ebekọ yefunu bia na ebe ba bontina ayemre because of hydrochloric acid nti yankopon de amama na se yefunu no mu se na ebe ya ebe bo ho ban ma hydrochloric acid no enwotre yefunu ma yenya osa
it is a we amaman efri we yefunu no mu saa ebetima mo anya yefunu mu ekura na how bi ama na yeye enti obi won mo obekọ lab no o stomach problem yefunu kuro ya na lab a se be hwe se aboa na de ekuro na ba na yefunu e be ya aboa na test ni bia no na sa H pylori na negative nti de de na osa na ba na nya aboa bi na akọ saa ni yefunu mu no ana bia friends and sa flames na say inner line no nyoma e wo ho no ma ebo sa line ne ban no bia maman no widen akoyi afiri ho ana mana timanya sa osa no enti no yes wonom aduro na e fa wase a ubeyi amaman na ni usisi mu amaman na ni usisi na amaman kura se wosisi mu kura na chese nyankopon anye connection bia between usisi ene woto kwan na na so wonsuro no mu there's no connection like that. Yenyina ekọ primary school nti yenyina ehu se na digestive system na sitie no ekwan bie ni honum a ahoma ne tokuro bie ni honum a elenke nipa sisi dompe no ediko pie we ni mu so amama bi kura wosisi ni kura nke ntimi kura mpie embefa woto kwan na ama na ba se ejanan na obi beka se na ade nti na samaman eni esisi ma ya nom ne ye amaman so a yetimi eye adwuma wo mpem ye no kure uko Asia China for to be specific almost say when nipa bia u colons aye fi no say nipa no we very unhealthy and say colons no ye ba bia janan tena yankopon aye yenso no ba bia kese pa ya ebe store janan because janan ya say nipa dua na ye na every bia especially me free anadwona besi 4 am no na we janan nipa dua na produce ni na dodo e wo se wokọ di free amache 4 am ekosi se ubeti news awie na wonko private na onye very healthy one also need the best of digestive system yenso ne nyoma etimi ma aduane dane no wo de na enya adwuma ye se ye adwuma ye nko ade a mese ahomache 4 ekosi obeti anopa news awie no e wo se France o visit private na se wonya atenka se mekọ washroom ena chese woni padua no bibia ye adwuma kama enti saa omo a 4 days ana Sunday bia obekwa asora no wakọ washroom ansa no wakọ asore no sankofo ni nyina no omo yare omo nso no nya adwuma ye enti ukolons ho na agya ne tena no se hoye fia enyuma bebre wo ho no ma woni padua no e sha se de saa symptoms ne ba se yare one obi ya ni colons etaye fi pa se nipa no onya the best of good skin da a man no mota what that constipation pa no a man no omota ko nya constipation omo ko develop the habit of constipation or SS no washroom na no omo so menya infection ti no omota de agya na hye hye omo ho an no omo ko no mako enti no obewie SS no be san ato aso ko university obewie no na private no kra no boss kra woni ma de kra esu de bio didi omo so kra na di nyoma ni pedua ne mpemo mba na di nyoma ni pedua no empemo sausage no mo ne nam no mo ne fried rice mema yo to fried rice do na se nye ni edio eye na do na edio agozi ajewa oh and thanks resa esa na sa no abo no kre okay me that's enti no etiefo se ukolons ni yefia wo skin enye fe nti wo yoba na pe good skin a so huna mani be da na pimples ne wo bi wa na skin wo don safa so enye ye setem bia yo bi a anopa bia otimi je wanan na emu amre kama ti e ba ne sa anopa so ra na obo mizo mango no ba ko anase amango ankasa ba di more amango ba di more kwadu anopa tutu no wadi alogu into green apple na hu kase na enye de no anopa tutu no wadi anopa tanum nsuo ansa no wadidi tanum nsuo wo so anopa na wa hamachi no kwadwo so na no anum nsuo enti ubon se after be 1 hour 2 hours na private ashase na ye kama uye nipa de se na de bia wa nko private a enso de bia odidi a ho yare be ba be bo no yese bia me bo diabetes sa na nyankopon aye system no na eno so ho asem no enti u colons no eye free sa adu ho no ma affect with circulation se mo je di mu afusa na affect kwan a wudidi a nipadua no twetwe nuanu no wura wu nipadua no affect no affect se de wo si da ukolons no ba bia agya na atena no agya na atena ho cha na espe mo amore nam bebre na lokolo ho na wuyi mframa pampan wo munum ne ade na woko agya na ye denden ne ade a kyese efi bebre ka hodom sa enti emanyoma bebre wani kura wani ye kokokokokoko omo omta wo constipation we dia
ta hwe omani wo yi nipa 10 na omu yem 30 ma omu nyina omani ye kokko me sister bia minim no Kenya si abre mi timi mo ne din ba o tie mi wo hwe me nda bia we obe flash me sisi ya bosu ni nyina no 4 times me ne tena sa 3 years ntimi nim no pa no wo hwinam kaso wonte nam so se masa nam no wia obewu wan wia obewu tisade a obe ne obewe tise okolons no eye fi sa affect nyoma bebre wani kala wo vision wo tipaye friends tipaye kra say me se obi ani because obi anya conspiracy tipaye no friends honam ya honam che se wanga unipadua no onye kamado hu sisi won so da wunya sa kwala na yemutima na yare bebre ahohye ne nyoma bebre ko sere de wunim a na wunyini dia ayemtim na peso so tie no me de besi hwa enti be ma bia na yemutim bebre na etimi affect no indirectly no ne mema sem enti wunya aduro bia no necessary say be yemu flames ba wunya aduro bia na etimi agya 9 bebre pie ba na okolons ne cleaner automatically just like I said here with power ko agya na with power na ekọ ene saa nyoma me honye mbasa bintimi na ne nyoma nyina na agyan no saa nso na wutimi nya aduro mi na eka kakra na wutimi clean wayi na okolons na ma hwa ye clean ti afede o mema asem no betimi anya positive results ti eno ebe ma indirect results e wo mema asem so saa na mpese me chere beten nya say ye direct say ti said one no mema aduro na o mema asem ye den cause ntimi enkoyi amaman no amaman na eye say ebe bo ho ban efri yare bebre ho enti ebusiafo we ni ade e start for the year ema Kumase ne Ghana ha ba bia mo fa your programs no adwira ne friends Nkranza Fabia FM sa stations ni nyina mo fa nyina ma ba bia ye de because e bi mo for the first time mati asema ni omo aso nya den ensene emfa aha efiri won ye be hwe prostate enlargement Dr. Bechurch prostate bebre kan wase bebre kan nyoma wo be ye betimi aboa wo prostate ene friend say menuane bia betimi adi na aboa wo prostate ya sanso be hwe sciatica ene na ye say amoku a wo de na aboa nkatenkwan no enye obi ne beka jo so de na ko na busu afie nti ya kire sciatica nimu kire Dr. Saba repeat ebe yi sciatica nimu ne ba bia wa wo ne friend say preform syndrome eno achi wo ko Ghana web ne modern Ghana na dia omunyina no ede news item say 21st Clinic Sciatica Research and Treatment Center yetimi identify preform syndrome na preform syndrome no Dr. Bechechire mu pa Dr. Mafo ama yete ye ho ase ye hu say ye o muscles bi wo hono ma e wo ye to ase hono ma e hono so timi ye o ya bra na enye wo sciatic nerves no ye no so ya ono ba ye kwan de fa so ntinya ya obi a wote wo to ase pe no na ye sciatica na mum sciatica na ye ya obi a wote free ye wo sisi achi no na eba besi form no se start free sisi achi no particularly na na ye sciatica no ye san so be hwe friends and fruit ahodo yes sayare ye be hwe bofre ye be kan bofra ba ho asem oh me say me ba ye friends apple na no hutimi hyehye ne ye blend popo akala be 3 years o ko popo ne aduane ye di ntianya aduro ne ye di seed no bofre ankasa abre no ne ye di seed be se num bi fra blend man no na wo se no mu hyehye ana wodi ye wa wodi di fache me agana bi akra no koye no saa ho hye no we nyina akọ obi ahia so bedi wo me especially obi a wodi nam no wa wo sa pe nantwinam ani prekonam kra de wo de wo sanka de bia wodi wo me especially prekonam ha nti wo se etude bia wodi wo me ho not just every 3 months nti wodi bofre se ya me se bofra ba according to research bofra ba ye one of the most efficacious dewormer science approve say eno na efficacy no the more wodi wo me no na efficacy level no e kosoro ene say susundro bia wo wiase anya ga na nko a susundro bia wo ewiase ham sei san susundro no this month onoma na say sunsuno ye 100 a ekumu 90 next month ekwana sunsuno ye 100 na ho a bekumu 70 the next month ekwana sunsuno na wo hanu ma ekumu 60 the next month say sunsuno na ho a bekumu 30 kire say efficacy no it's
increases at a decreasing rate. The more I want no kwa nim na adwuma e wo say ye na so e de eteba. Nanso bofraba the more udidi we mo ho ba we say bia wo yam kakra de fry wo na wo de aye ana say wudi bofra no awe na ba ni bi no the more wo ye no na ekum mo eno no na efficacy no ana say ne dwumadie ye no eso nte abra o repeat the same thing unlike chemically formulated dewormer abusiafo aha na bese be de musi enyoma bebre ni esuan na mema kwan na wo so wetimi aba ahoma no se na be ya ebi wo hono ma me boso be wrefi ana so wantimu ye opemu nkyeremu efa be 10 course bi a na wo so wakai me sa na matimi aden a chechiri mama don't forget say be ya abamuduro last minute ani be ya abamuduro abrowati abaye no the 21st can 1 hour ni na be kire abenkwan ye ko ya na manager we frɛ na time ya to na wote na wo de ye abenkwan what the radio station ma kuma go 23 so na wo kire abenkwan so anya abenkwan e abamuduro e de sayare mo ba sin dada mu na bibia ye kama mo ba ho ye fɛ mo ba wakwa wo so olusu moja no wotiminya moja back mo ba ho ye den wo mpa so sɛ de wo hene eyere eka ye no aha me kwa na minim ne sa na esan so mo ba so didi kama ma ho ye fɛfɛ ntina ye sa anyoma no wo ba timinya wo na akwan mu a enkohia sɛ obɛtɔtɔ mrɔfo nura no no ma ne ade ama akɔwie na akoma yare no nyoma bi ensem fata itimi aba no so we no ɛyɛ natural yebesua ɛno so ɛma bibia no ɛyɛ kama anyway 0551931931 0551931931 pacho wo sunya ne mpatam takwa ene ne mpatam western region hɔ afrɛ 0548 931 0548 931 0548 931 and 0551 931 0551 931 o frame ya nyoma yesua na afemu ni nyina no de opese me sense so bio ana bia de opese makane ne kura na se opemu nkyeremu ana se ebrini beka clarification a nkyeremu ni pensem bia na mu betimi afre na wabaso na afi bibia no aye kama pacha wodi be bia okaza free. Yeah, hello. Hello, but you baby free. Yeah, I want to contribute. You want to contribute? Okay, we are listening. Yeah. Hello. Yes, Hello. yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, my name is Odumche, calling from Osu. Okay, we are First listening of all, to you, let me wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you very much. Same to you. I've been listening to your program. Okay. Yeah, please. The last time you were talking about a child. Hello? Yes, I'm listening to you. Yeah, you were talking about a child where I asked a question about the child getting snoring when sleeping, and you were giving a direction for a medicine, but what we need to do. But I didn't get it clear, so I thought maybe Ube was who am I snoring. Or that was snoring. Snoring. Okay. That's your mommy pen na men church na. I'll get back to you on that. Okay. Yes. I'll get back to you on that. Pacho, would you baby akaza free? Yo, Pacho, your friend me YBS, me kasa free touch my Bruno East. Say after FM for 1 year there. Me Pacho, assume you will be here. You show happy Christmas. Yes, we wish you same thing. Yo, you boy baso. And so you were from you radio so. Oh, okay. O church no ye. Okay. Ne ya na 32 but offer. Nipaduamu die me share obi a wo church sa nipaduamu assemble say ade a yempai mu hunu. Ana se tire yempai mu say ha na. Wo wo nim dia. Mo de sa ade we ba no. Share sa radio na. Na manage ho pa me nua. You boy baso. Na me question ba ko pa me bisa. Me yo kwani me chika say ate me yanche eka bi kutu se okushie wa kuna wa yi ne bebo na chi achika se ho no ba bi fa ku pa timi aye me ya be se afini bato. Okay yes wa chika se na nkasa me pa so ane. Okay ate ti ye be ano e de ama pacho odi ba bi akasa free
A family I just I have for course. Okay. Bajo yetio. Now what you have for Abana, and to say because for Abano, to do a friend now the best start a one, the one to do a friend as a one. Okay. Your man say, okay, they may yarn on the amount. Bajo didn't baby because free. What you present the quad. Bajo yetio. But in then I meet you more radio, you Mm. and then I met you on car. Then, but already know in person. Okay, free. Because it's Takwa. Takwa. Takwa with you or Dynamite FM. I Dynamite FM or University one, Takwa School of Mines. One. Number two, Takwa. No man. Aye. We are Sopmpa radio now, son of Afraban, Healing Point. Until a question be our father, they will be able to my friend with her. Okay. Okay. Budget you. Okay, me and fat in Pafro. But you didn't be a free. And then the man none of Obeka free air, Obeka free air. 3.1. Hello, Mama. Hello, yes. Afishapo. But I come back to you. Afisa said, you know, our pomoding. Now, I come back to you. Aye. But you was him, sir. I say, no, candidate say. And then the man in now obey to me. I can't wear air at tray. I didn't see if you said, yeah. Move back to money because you said I can't make us. Mama, dear, sister, I can't make us. Now we'll catch and say. And then the man in the end, I'm with me. Actually, I can't wear air. You say, what dear? I said, because I didn't someone. Meaning, pa, baby, so many arguments are. If you must not be arguing to measure a young woman, why? You, Matty. Medasi. Bajo didn't be a free. If I saw the castle fishing, Bajo, Sunyani finds her. Newtown, Bajo it you. if I saw Mr. Bissy, I have a time to ask him to A sassy archer. I Now they are hospital. and they are Still no. Mate. And yes, Unyamba 21st year, you ever say, Ubebani and so ya try ashe. Ebi a what be a beco. Why? You were Sunyani Regional Hospital on First Gate on the opposite. You are bring sign be assessor, Medasi. But you did baby because free. No, me patrol your friend, Nancy, the Casasi Kumasi. Kumasi fine. The patrol Kumasi at told some patcho it you. The patrol means so be a nurse, ba, Menyam, the Koyansia, the BP Cosso. And I say so, a yana, me blood or from Kakran, to not make the soul church and Nema, and that one, that's. Mr. Medasi. Patcho didn't baby because free. Hello, Bajo didn't baby because free. The castle should be quiet. Say you be quiet. Patcho it you. The patrol will do what women say be I say a bit from my ass fee. Say, him near and also maintain myself. Oh, okay. About you. About your baby because free. But because everybody has a friend, Bajo. But Caswa about you, I say. But you eat you. What's him, Bisa? Oh, now they are hospital. Me da ko hospital me ko mo si ati kan bi o ka last week na ndi me gutu no mo Bruno. Okay, any hwɛ nim kakra why anase wokɔ back last week na me ko ndi me gutu no say ba fam kakra. Okay. Any e bɔ mpae mo e bɛkɔ why? Yo, man. Yeah, that's a pass wa free. Bajo di baby akaze free. Hello. Hello, Bajo di baby akaze free.
Good afternoon. Afternoon, sir. We're born, so we're feeling hard. Bajo, baby, I'll get free no. Wahab, okay, uncle. Okay. Bacho, bless. Last caller, Bajo, di baby, I'll get free. Also, get free. Hey, Seku. Oh, Seku dear. Me pe hopa o. Seku dear me pe hopa mo kwan na enye Seku to Afram so na kwan na enye kura ana meboa. Bajo yetio, me tie TV no, kasa yetio question. Bajo ade, my answer na me answer na ani. I want about for me yemso. Kwan be na fa so ye o ya, tan be na ye o ya. Because Bajo jina ye kakra ma me. Yese de odan ho kakra. Bajo Bajo ye. Bajo the private bin another talk the jinso dim kakra ya. Okay. Now you so tentem. Bajo me jinso tentem na nye pisa. Ana enne o sorry say na jinso anadwe. 3.1. Bajo me jinso anadwe. Why o sorry impredo say na jinso e. How many times and anadwo sorry ekwadwo so e ansa na ade echi. Go meet me jinso be 3 times or 4 times. Okay. To where the mesra was say bomadi anso be ko hospital. Na omonye infection ho lab ma no mo ntwa scan so ma na ehu ade property how why? But medical from kwanza ko iwo na me no stress na me be se da sene. Oso ko kwanza fine. E ko kwanza intelligence ko ye. Okay. Sinterises. Say ntu ko ye na wo ye say o sa ko hu doctor no na o ye den. E say o ko feedback you can say o ko review. Okay. So, anya sa wo sa ba 25 be sa mo aye sa lab ne test ni nyina bi o asa scan san ne asa hwo. Ntu de o ko review na o sa hwo na anye na ne o dan sa kra dia fine. Batomate. Me da se pa. Etiefo ahana rabattles for na ba osofo abafia eja wusu ewura fia omo time nyanso e be start 3 wadaroma me wi am kope bibia di ansana Bajo ma yenda ye homra na yenkofa 21st ye dwatwado emra na 21st ye mo mfiri ho na afei ye ba na ababe yi nsem ni nyina ano why e ba na ababe yi nsem ni nyina ano e de amount de waguo no eno na wo Sopmpa uni peduase a ote ayaresase esono se wo apomodin ana esono se wo ahoden yare bia woni efri timanu maduro abra woni yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesapa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titru ni anadwo itimi ka ona ba kope se de ohu na ema se wonante akakra na ye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpabo akra mpo wura 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi nyina no ewoni efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no itwa hu mfonyi ne ye hu adekropoti a hawo
na yewia yɛde abibiduru a ɛkɔ anim yie yɛhwehwɛ mu customize highly efficacious medications and yɛde ɛma wɔ fi sɛ wɔ 21st clinic no yɛgye di sɛ enyoma ɛma yɛ yare wɔ asase so nyinaa enemre yi mu no dodoɔ na no efiri yenuane die mu enti sɛ aduro foforo ɛkɔfa yenum akɔ a ɛwɔ sɛ nduro no ɛho tie enti abusuafo yaba back questions no ɛyɛ 10 ɛwɔ ha meyi ni nyinaa no na mepacho wa wallet and also wo ID card holder to say we ID card holder and also wallet and our traveling passport Mr. Ayade we mami ansana matraso Mr. Wa e wan Saudi aba mpeso yes ade we mami passport no ubie last page hon ma ye wo information wo abetimi atwro to say baby a wote wo house number postal address no atwro telephone numbers anya sa passport na yira won san kanda wo ID cards holders bi say especially drivers for no I don't be omode ene boys no omode omo ID cards we say nipa we say the ayero we wan hwe a o ninsan kan bio obe ya announcement na ya obe ko bank na esum ho ene mre guy Ghana card ho den wan go to eska unya bi na yaye o kan esi evidence way hwe ne de na abedi hai ne health insurance ne driver license ne bank ne SNET ye frɛ no Bequeen Raymond ubeko Facebook ra so ko hwe nkra beko na ne din ho ye so gasti nema enka we ne din me din ana ye ewo me Facebook e wo Blessed Foster enti se mbibi ra kra na hwe mu abehu ba we ubeko no na Bequeen Raymond ye na do Facebook ra na waye den waye enti Bequeen Raymond ID card o bank o school nyoma o Ghana card o voters ID eno kra de one to about bank en hadwin bia SNET card Melcom card ena wo friends en o bank card a wo do NIB oh nka we say de na me kan say chiro wodi keke chiro telephone number na fa hye nchen sei kenu asank ya fro akwa bi fa me de say o fro wo se man send 200 ayi won fa ma me na me send de man wo de ma de ma e ye chen say me cars nyina be ra we ni bibia na wa ntimpa cho wo sa card we bia wo tikem crazy form na Japan na chiro numbers why na fa paper na hye ho sei because yira sa won sabe kan anya sa Ghana card number bia ni akire SNET card wo number ngu akire voters ID wo number gu akire na ayira no so nti Bequeen Raymond obi bia ba bedi ha o kasa wo asase su nyina na gu ha no nti ba cho passport a bie o traveling passport last page wo no natural sa information wo telephone number e bia house number ne a house number bia no de beba wo de tro phone numbers ene wo yere de ne bia ma me de fa ka ho why sana be ya de bia o card yera won sabetimi aka da wase mpacho ye wo Sopmpa TV nti so hwe ne ye free from aba Sopmpa TV abetimi ahwe live question na edi nkan o free akra wo se ne ba o snore like ne ba ne hwan kromo nti na obisa kwan a ye de ebefa so in fact akra o hwan kromo de mostly no they am recommend ye only I don't know where you know me sir only ni garlic utwitwa garlic gede ebia garlic ba kutwitwa mbe 7 na wodi agu awuom na de man kakranka na mama ya woda man na ne nsa bonkum so akola bia obeda man na ne left side emema mpanyifo apemfo bia da nipa bia ote asase bia beda se woda bonkum so ene na the best way betimi aboa na yetibe ne sno na ye severe faneko children's hospital bajo tienie enya hospital bia na hwe nkwala o enya hospital bia konfano chi wokra na se kolebo no kwa na wabusa children's hospital na wakoho na nkwala doctors o moye specialist ehwe nkwala no o ma hwe because akra no ne home no ene sno na ye severe itime de issues bia den eba ana de ofrefri techiman no o se na chi kase wo kire se okukusie na wini mu ade ya na chi hodo opese mi hu baby pote ha ne ntino kan sa wachi kase sa no eye wo ya your referred pain na yesua wa ha say your ya obi hod ma wote a turu bia na efiru ni pedua ni inside baby na ema no kobasa enti de metima kan se ye wo sam nyoma adwuma bu awo ye tima wachi ya ya ne ade enti ya na akoye adwuma awo ye nde bia enti ne unhia so ba no adu ne mo ye exercise bia obe na a counter reacted pains na wo ye den wunya no
tie bi ne sɛ obeda wachi flat and you can say obeda ya you will sleep with your friends say you free wiem na wachi mom eda form now the one sounds what we say then na watwe mu obe stretch wan kasa da ho na watwe mu sa abra wo da cement so flat wo nyampa so cement na tiles so high form we sa na why then we brief in one homia ko inside watwen ya kosi mpempen so abetimi edi ahome na ba bonten bia 60 seconds na 10 seconds kra wo home kuma no wasan atwe mu na wagu ahome aba so yes na say back pain no because of adwuma wo de especially waist pain we see your ya pa na adwuma wo ye bia koto sorry mesi ni ade a ebekọ abra wo hia edro enom pacho the free goals we ja wusu no wo se bofre no means su bio bofre as a diwema bofre aba pawpaw seed a wonderful diwema ubenya the natural most efficacious diwema ubenya e dia ma family akwala opinio de me kan say we de ada we di bofre bia na ya we na ba ni bi say numo say nsion de tien say we di enya ohwe the only side effect and say ebe ma we ma kan ha ti say we bofre abandodo obi an say ne yemu density obi wa return ansa na de ma emre obi wa return na obewra ne saa eno ane side effect wo ho say ebe mo awrane ti say miensa pe na obetimi de afra atre obi wo kro otimi yam ohata na awo no wanya ne powder wasaka kra bi de fra wo e bi evan say bi wato wo pure water baako ana wo ka baako ana wo bottle water nketo ne ma na bofre aba no wayam ne powder no ohata na wo ne powder no wo yam no asan kwala atre no baako pe na wo de afra say wo ni nyina ma no aye den na wo di bia den ama no ebedi we mo no wo de man once in a month kura mpa ye okay apart from say ediwe me be san so yi na hrawa mu ne code ne kata nyoma bebre ho aye wo na e ho ni ti no ebetimi aboa ne pa afei madam ne frɛ sɛ adenti na make asenya no kura bia na ye ka na abayo na e ka mo kasem na me so wontwa so na yes a wodi me ho ya we no kura pa be yes no kura bi ho no ma so na no wontimi nka ne sa de enti ne sɛ mo ko na wo ka ne sa no obi de bedi bone e wo kwan bi so ama na san be yare even though the wo ka ne no kura bet emfaso e wo so no ente se ohawa de bebre no aha because no wo ka menses asem ena ono wo ka se ono no de wote wo no se wo nya ne menses na se wo nya mo kana ne ade a na ye yinti se oye ya na meka so nya sa na wo so den o ka no because so ma menses ne den eba acha 7 days the opposite wo ye bia no betima ye nti na meka so mo nka ne sa nya sa wo baba no uti a ye ya no akwa wa ye sunyane ana sunyane ita no so kan waste space enti ono so me yese obetimi akọ 21st na etimi aye den ahwa ama no sisi yare bia na se eye adwuma wo ye na de ba de ma kire no se woda ho flat na de wo yes a nso betimi aboa Nancy edifrato nsu kuma ase oso ye nurse na ne BP kosoro ana ne moja nso ba fo me no kre se ro ye nurse a onimu na no sa anwuma bi se te se sichire yare ya obenya na bra wonyem obi pie be kosoro bra wonyem ene moja so bete no bruni be ka se it's associated with pregnancy nti ye de hu ne se normal nti o midwife ebe manage condition na ma akosi so be wo wi a eno ano no ebe ko maako ebi o yi nipa 10 a mu be mienu miensa bi na ya no mo wi a na aka ho no kra ni ntansi miensa kra dos out of 10 no nti no wo de manage ni kra why ye mpese ye be kire nwoma bia na ye wo de midwife be bet enuane die mu de bo friends saying kontomire ya ko susa we potato moko KFC ade omudigu emoso mamu debre bi ahaban ya I tse bayre ya edepa se ene sweet potato abrojuma aha na haban no mamoja pa wo de abusa ayifo no this is omkotomo a na ya che potato ndi aguso enti na haban na mamoja pa abusa Jehovah Witness ni bia obeka kire eden so ye aduane enye eduro nti pemfo utimi di kontomre dia utimi di no so se de udi kontomre fa so saa banche haban so another powerful blood tonic no so se de udi kontomre ye aduane saa na obetimi so dia obetimi so aka bom
now they used to not tidina and moja night me den aba ba obi pine saa we ni nyina de say one o midwife no course wa di nkomo na yankopon ya adma 9 months ni twema bibia be kama be kwai ana we su di free say henia emre bi na me ka henia asem enokre henia say yekese ya the best solution ene say obey surgery ada me kan asem we na me nyonko heba fo ni nyina da bi ye na me se me gas we yenye yo be me de bi ni say so henia yekese abeto se bi wanemu amana yekese a menko pepre ho say ananko yese wo koye heba asem ko na koye just like fibroid so me kan yese yekese pa na oyofuna yekese ni ade wodim se wonyam na fibroid na ite say ma umu isa fibroid we ntimi ma umu isa ho bi won so ma ubu isa saa muja na basa tie ba no sa na sa yekese we yofuna yekese sa surgery na obehia enti na he ni ano so ho asem no we so the free body asika so a ono so kan waist pain sa enti se de maka fa waist pain no ono so be ne sa na etimi aboa wahab ese ewo no ene popo no quantity enso ma kire se wo de ewo 1 cup na ma 1 cup na wo yam bofre no na aba ne powder no na atre ba kwa yepenya atre mpenyifo atre no ba ko de fra na wo use we okay the make an say the only side effect is say be mo akotrage bebre as apart from that na enya wo hwe an bofre na ba no say bebre e bia wo 10 wo 5 wo 7 whatever no the only side effect is say be mo awrane apart from that no bibia no kama last caller no free seko o say abnormal pains na yase ne ya na no say Johnson so de na wote ya ti we ne betima aye say bia infection bi na ama ne Johnson twa no how bia ba mu ene ade anti na yes scan lab obekwa aye be na so wakọ na yes still na am say ne onku hu ne doctor no nto no de mayi ano e de ama na tiefo na awefo healing point time no aso Sopmpa secretary ababetena ha front desk ba minim so beko okay wakoto na yes wonko de tie ne say ha na edisi ye frame Dr. Blessed Foster ma me fa me na mama and 21st clinic ye branches na ye locations ma in case of yare bi e how na open hospital de no kre ene ubedi se na ebe na da achi bia no me free radio no so na no ho nkire na ye 21st clinic yenkwa na Ghana ha ye bi phone lines me say he ba bia hospital bi en ho 37 current may be phone lines say na ka beti waso sounds your number is 0540311311 and so just will be oba who be ada no to no adaroma misro yare na ye afam de pa ye sadodo na e den abaku mienu bi na e den afense ase e normal 0540 mlanti ya because na wo kwa so be na ka na kresa ape wo kwa so be na ka na kresa me kwa assemblies why I'm chairman my assemblies sofo nkranza assemblies sofo official po yankubo yard man next year be bob me homoden pa be bia kama 0540311311 0540311311 Pastor Genshi Assemblies of God nkranza me chiao 0540311311 0540311311 holidays nyina ye adwuma holidays nyina na ye the special package by say wo ba e ka wo bebo ye nchen ye chemu especially nro no e chemu miensa na watuamu mienu na ye de ba ko na di bronya etuamu sa akosi 31st of ene boss me pepe 31st of January inti bia wo bia na wo 21st ba especially abrochirefo na amuji nro na e mabaga na this is the best time I saw ko because obenya hooping 33% discount ewo windro no so unya my hold down so still ba on so discount no obetimi aye den enya bi na eyasem enti your number is 0540311311 0540311311 Accra ye Tema community 1 Roman church na community 1 ebe STC no STC community 1 center community 1 Tema community 1 Roman church na community 1 na chipe ana 21st connect wo Domes so no ye wo Domes St John's Ecobank na chi mfutukwan na da hoko market no sa kwan na so na ye wo sa so na kaso anso ye Obom road no ye ne new ECG office na ye wo Obom road ho no market junction ho no na die nim hwe sa so na American House East Legon American House ho no ye ma executive services
Yes, nti sɛ wopɛ executive services pa na contemporantem papa na wokɔ na bibia kama yɛ Sciatica Research and Treatment Center ɛwɔ East Legon American House ɛhɔ ɛna ɛwɔ Accra ɛhɔ nso yɛdi adwuma takora de yɛwɔ efie kuma number 9 taxi station hɔ efie kuma number 9 Anaji taxi station ɛwɔ efie kuma number 9 ɛhɔ ɛna ɛwɔ takwa yɛwɔ Roman stores ne opposite takwa Roman stores ne opposite ɛna yɛwɔ nti wonya du Roman stores na ɛsan so na ne opposite abronsan ɛtoa so miɛnsa painting ne green ɛhɔ ana yɛwɔ takwa saa nso na ɔboase nso no yɛwɔ Court Junction wɔ Kumasi Road no so wudu Court Junction hɔ no ma yɛwɔ hɔ a Dr. Hassan Michiao wanyɛ rap no saa nso na wudu Koforidua nso a O Green opposite Dr. Sami wɔ hɔ bɛhwɛ kama ukɔ Brekuma Dr. Free ɛwɔ Brekuma ɔbɛhwɛ kama yɛne Chris FM ɛna ɛwɔ baabi faako Nkranza head office no yɛwɔ New Market traffic light wɔ yɛwɔ Nkranza hene ɛwɔ nya ne baabi free no na bro nsan ne mu apɛ techiman so no yɛwɔ GN Bank ɛdan no mu dan na na pa kosi Indian Bank no no emu ana yɛwɔ wankyin so ne yɛwɔ Kremo store ɛdan ne nkyɛn na sunyane so no yɛwɔ sunyane ne yɛwɔ Regional Hospital First Gate no baabi a ATM boot no wɔ opposite pɛ abronsan nase ana yɛwɔ yɛnkyɛn hɔ na restaurant bi wɔ no ha nti ko baabi ana sa nwoma we ni hɔ no wayera saa na mpɛ so wɔte ase ana go so no yɛne Success FM media nim hwɛ Success FM station ɛwɔ abotan so go so market wɔ na no ne hwɛ no wɔ sɛ nnuanua bi so ɛdan na ɛwɔ sɛ nnuanua no ase no 21st clinical dwabo so your Radio Rainbow ɛdan no akyi Radio Rainbow dan akyi saa enso na debi so your market no ase hɔ no ma wɔ sɛ hwi debi so Kumase yɛwɔ ahwa overseas yɛbɛn Alpha Radio yɛsan so bɛn the France Hotel nkɔkɔ doctor Ofiane obey rap nsan kakra obedumuti afaka ba awabawa sine ni abre okay enti on so aba bedu ne branch ne nkɔkɔ stadium ne opposite main gate no ne opposite minja bi wo mu dia na je say aha ane yede dwumadi ani si ye number ne bio 0540 311 311 0540 31131 yankopon ya adoma 31st night no mienu ana yedi mienu ne yedi no Ghana ha ye Reverend Obofo ne 31st night ekoso was school park ubedu na Sopmpa for abomo tent ho no ma de omo ya ne se mizo no dodo bia opebia no benya no mo ho nti ne so mizo ne 5G no Reverend Obofo night na ekoso was ho no ubedu na Sopmpa for abo tent small one bi ho se de ombefa live program no mizo nti no mo nam saa nso na udu eye second chance Sankare Kumasi your friends in Fifi ho Sankare barrier Kumasi Accra road ho otra Sankare barrier on Sabunkum so second chance papa no class sorry no yes Reverend Adum Chei me friend so far boy say sa na me dem friend no aha na sorry ho no na Philadelphia ai ho so du ho no ma Believers Worship Center nyame school fees ho obi a oba bia benya mizo ni bia no nti we otika mu na woba na woba program ni bi we de ma bibia ha mizo ni 5G no we na 21st kana car ni si wa load ni ma edru ba kokura nim eye 5G eni mizo ni bra ni enti wudu na hu 21st kana car ni si wa wo ben na ubenya o mizo ni bi ene 5G ni bi na wanom yankopon hira no onye okese e botre a e botre a obeti wasum sounds obeti wasum rap papa the 5G and the Mizo rap battle. Yeah, the TFO jina ase. Ghana fwe 31st